kalalabak ng peryaw mabit token sila sil COVID-19. Iban kakalete COVID-19 sang token sila sil watch. So chamasan COVID-19 dan token sila sil watch. Moran win kay token sila sil watch ang pangkap miya kachepe. Tekap chapter talk nan pananwa. Nawawa ki kapangkap alete masan COVID-19 mon tamoran am aleto.
내 뒷상을 들겠지만 brother rented o karusi mas kasalaw ko
back on you and you feel like letting go. You're almost letting go. Then comes the outbreak of this COVID-19, bring distractions to the road. Kalalabak ng besilo mepit token sila silan COVID-19. Mayalitigar COVID-19 ngay maula. Yanana letok watch. Hey May, Pelian comparison mo na Sampa yung Center for Disease Control, the CDC. Pachawan kaway tatar may poneng aramas may yang atar sumo COVID-19 and ale token sila silu. The tide is rising. Dear God have mercy.
por foca de que ele que bicho la que se revire se por foca tu arabo pensa cada seu judgment kalala when he in kala kele planta way
It's an R6 production. Introducing Ray, Cut, Root Boy, Wawa, and Kitchi Boy. Kamal diema
Kalalabak ng papayo mepit token slasilen COVID-19. Neisari dan kakyang ale token slasilen COVID-19. So. Roproben to kanslasil watch. Saik may tata palangan son para sa kwalo wanyang ale to kanslasil watch.
Morin sawas kasaleria labalabo ko Rusia nan Wayne Ponpey o mas ligan Wayne Ponpey. May gachin kap kapay tagaligan Ponpey Radio V6AH. Ni Killards kit pabgupay saktuaw ang nakapertan sa mobile AM radio kan 89.7 ang nakapertan sa mobile FM radio kan live feed ng Facebook o YouTube Ponpey Public Broadcasting Corporation o Cable TV Channel Ria Sakriao. Klagan ng station ang sa 6 minutes Ria Saksilus palalar klok Riao au tapan pakayarkan mgunongan san salong prakan pakayar ang way pakon sakaratawach wiyautar puen sakaro kukoros mapuinan ko kusanatan way pakonan Ponpey kaisak pan pausala chingal chiabanakasanti kalamau the 5th regular session niapang chun silu Riyagatri sa kayaw kalagay sak na maisang non-chamber and legislature non-colonia. Chiabanawach, Richtang, Waypakon, Kalangan. Announcement to the general public. Announcement from Sea Air Transportation Agency. The MS Caroline Voyager V07-21 is scheduled to depart Ponpey on the 10th of June 2021, sailing to Southern Islands. The MS Migration Navigator V06-21 is scheduled to depart Ponpey on the 13th of June 2021, sailing to Eastern Islands or Koshrai. Booking for passenger and cargo opens on May 31st, 2021 and closes on the 9th of June 2021, Southern trip, and 11th of June 2021 for Eastern and Koshrai trip. Reminder to Kosharian passengers only. Passenger required securing COVID-19 clearance prior to departure. Thank you. Pagkair ang way pakon. Wasan at kilaliko super savers pilmen sa karakaway pakon man sawaj au detayat kan pilcha pierwiawi. Komkoch to painta umliko makasalel kailail o pay chikchik melan. Kalangan ng kupur chorus. Announcement to the general public. Super Savers Clothing Outlet is now allowing customers to fill your bags with your own choice of clothing. Come shop for quality clothes at a very affordable price. Thank you. Kalangan ng purkaras may gamache chao taban pakayarkan muknongan san salong prakan pebewang kuprakan sang alangan Ponpey V6AH Radio. Klagan station ang sauksesh minitri sakwano spalalar klok riyaw. Chebang achin pabosway nan sa machel programin kumoich pon gupromarkan nan programin kumoich chen kolen Ponpey kan.
It's an V6 production. Introducing Ray, Cut, Root Boy, Wawa, and Kitchi Boy. Kalalabak ng pelimao mepito kan sila silen COVID-19. Ekoneng aramas man ko wasong mau bukaj. Makitin siya laut sukwe mop ngolungol. Nongyong pound laut la te pound so chikoneng paluwar te obesity o cancer. En yang aleto kan sila silen COVID-19. Hey, akasongwan aramas man kasong mau bukaj en yang ale tokan sila silwaj.
May kuk may gachin kom komay sang radio phone pe radio V6AH Nikki lyrics kit pa ko pay saktuaw ang nakapertan sa mamail AM radio kan 89.7 ang nakapertan sa mamail FM radio kan live feed ng Facebook o YouTube phone pe Public Broadcasting Corporation o cable TV channel riyay sakrayaw Kalogan station ang Sauksech minute riyay saksalo mon kloksalo.
Kalalabak ng pawano mapit token sila silan COVID-19. Mau mapin tarapen paluar and apali sa mau COVID-19 te yanalet token sila sil puen wiyamen sawas and perere. So, token slasil makayo mau usocha ka perpe. Epan kakela ka tarapen palinwar.
So go away, now the body we dead,
Kalalawak ng peisu mepit tokan sila silan COVID-19. Tami yan ane ki tokpak riyaw. Oh, tokan sila memiyan so watch, anane pen en alepak riyaw, puen wiya men perere mau ong palinwar.
Uyawitan waniyan token sila saluya tatok laut niyakin anana kamanaman sang wasa chocho. Takayan testing tokasukan uya menchenak takamelel mawuniyan token sila silkan miya lupwe ora socha kaper. Hapsang ni sampa ponena nanchiyong uya pen perere kan korosong so maulusulus watch. Obil niyan sa woche rop kane uyawi. Uya pen robata waniyan token sila silen COVID-19 tuwamech. Hap mowe Yech moman uya pekan makan uyawi. Mon wuni kan yakin test to so wong aramas. Test to so mas renman. Puen kateteta. Meka kuyata men pereren talungwar ong masensumaw. Ma test to so pukach puita renman. Test to so panu tuyawaren aramas. Test to so wan wuni en token silasil. Panu yawi yung mas ren aramas malawlaw. Pupechek chik pekan en uyawi. Iray sa menen pelian wanikan pan kentawi o wiya aray rob choror. Yakay pak test takasukan kanuti po iray sa men kanan wiya pechek nay puen katete mawanikan eso chekaper. Masang karosmaw test takaso kanut wiyawi yung aramas machocho puen katiaraketa wiya pemaw o so chekaper kan. Niyan so may ray sa men choror kan uyayar aray pechek chingkan o song karosmaw. Uniyan token sila silkan aput test takaso ong wan chocho naramas po nangankit. Taken test takaso watch kateteta. Mauni kan tatok ong silete so mau. Mapasapang A, iraison apapalikan utwiyaray pechek chik ong uniyan token sila silkan po unikan en kak tatok. So chekaper o kaker uyawita na kanaynay. Iraison ko kusun na takan kanut huya aray pechek chik. Puen katete tawiya pa kayo muawkan ong tatongki uniyan token sila silkan. Ma pechek chingkan katete tamesong korosmaw unikan kaker kamanaman la ong uyapen uniyan token sila sil. Niyan so me kamanaman la uniyan token sila sil kaker tatokong waypakon. Apsang niyanan karwaron token sila silen COVID-19, yakita ken test takaso o rop kan, kakuyawi an so chekis ko way, o raison rop kan kakpeki, kamanaman en lebinain so sang raison katetekan, o pekpenanan karwaro sang WHO. Kamanaman en lebinain so, o moita, o nganan karwarukan, tan kota, ma uniyan token slasil, katiyarakta me so chekaper, o itawan uyapopong, o maukan koros. Apu yaben test takaso, o rob kan so chauti, te chakati. Unikan kaker kota, apu raisa menen pelian unikan, o son katetekan, nanan chiyangache, o chechek chiki, o song korosan muaw. Rompen waniyan token sila silan COVID-19 inanen karwaro. Ima kareta ekitaken uyepekan aray wiuyawi an so chekes. Apo insan salamaw may ray semen kan soche sangasong karwa uyepen uyawitan waniyan COVID-19 kan. Uyepen pechek chingkan sang ray son rop kan o ray semen kan tutuwayache. Hermentache waniyan token sila silan COVID-19 matang uyawita. Unupukach et wacha waniyan token sila silchekan mesoche kaper.
gerong sa kanya mengesio Ito ang laman-lamgan Ijaga siya benar Kuyatawa kay Janjuan Alewang rosi jagi sagi sangu Aros wamang Dengan kasilan Ningali Naliya Ikulang Nagasadanya Waros wamang Dengan kasilan Ningali Naliya Ikulang Nagasadanya Iyan sa lima Where it going Isesilata miyan niya Where it going No, I'm in man Yung gakuya One rose and ligan ni mama One rose Oh wow Ingat Gasilin Ingani Tamiyan Ikilang way gasilamiyan One rose Oh wow Ingat Gasilin Ingani Tamiyan Ikilang way gasilamiyan Yali seleman Ipagi kumban Setilata miyan niya Pagi kuwen Ay minanaman Iwayan gakuyalang One rose ni mama One rose oh wow Ingat Silen Ingani Tamiyan Ikilang Sinamiyan One rose oh wow Ingat Silen Ingali Tamiyan Ikilang Sinamiyan Kakabang kainanan mula gabi Limbang nakawin at pili I-transfer ang limpag ang amento Ay kalabo ka lang sangat naluwi Where will I
it's back on you when you feel like letting go. You're almost letting go. Kalalabak ng peo, mepit token sila silen COVID-19. Yan na yang ale token sila silen COVID-19. Hey, tokonem kanya ngale tokwach. Tokwach pan sa wase torayuk sang COVID-19. Makaleti COVID-19 moren amyang ale tokwach. Tokwach pan kakan kachkala sansuat kan marasong karakar. Mop nan kilmetak menmus po te kopakop. Tokwach pan pilkak tare menimpam kan sang songwang kan COVID-19. Sarabin utak cakale, sarabin gedok cakale mas ye. Sarabin utak cakale, sarabin gedok cakale mas ye. Sarabin melau gedok cayanggal nang flore, kuwarawan may mendali balian nang flore. Way go make inendalian go say mele. Niya muging sa go way sa go tong maradin ang dance floor. Way sarabe kay man kay dog jayang galat o melaw. Way men balian ng dance floor. Way sarabe kay man kay dog jayang galat o melaw. Way men balian ng dance floor. Hey sarabe utak chakale. Sarabin gedok cakale mas ye. Hey sarabin utak cakale. Sarabin gedok cakale mas. Sarabin melau gedok jayang galit na dance floor. Warawan may men beli-belian na dance floor. Way go make inendalian go soy mele. Niya muging sa go way sa go tong maradin na dance floor. Sarabin kay man kay dog jayang galat ko melaw. Way men belian ng dance floor. Uy sarabin kay man kay dog jayang galat ko melaw. Way men belian ng dance floor. Hey sarabin utak chakale, sarabin kay dog chakale man.
Kalalabak ng peryaw mapit token sila sil COVID-19. Iban kakali ito COVID-19 sang token sila sil watch. So chamasan COVID-19 dan token slasil watch. Moran wing kay token slasil watch ang pangkap miya kachepe. The kap chapter talk nan panenwa. Mawewe ki kapangkap alete masan COVID-19 mon tamoran am aleto.
Everybody wanna hit the house, say ho, say yeah. Come on, do the reggae now. Settle it, yeah. Sarabin utak chakale Sarabin geduk chakale mas Sarabin utak chakale Sarabin geduk chakale mas Sarabin melau geduk chayanggan ng dance floor Warawan may men dali-dalian ng dance floor Way go make inendalian go say mele Niya mugin sa gaway sa katong maradin ang dance floor Way sarabe kay tuman kay dugtay ang galat o melaw Way mendalian ng dance floor Way sarabe kay tuman kay dugtay ang galat o melaw Way mendalian ng dance floor Hey sarabe utak chakale Sarabin geduk chakale mas Hey sarabin utak chakale Sarabin geduk chakale mas Sarabin melau geduk chayanggan ng dance floor Warawan may men beli-belian ng dance floor Way go may inendalian go say mele Niya mugin sa gaway sa katong maradin ang dance floor Uy sarabin kay taman kay dugtay ang galat o melaw Way men belian ng dance floor Uy sarabin kay taman kay dugtay ang galat o melaw Way men belian ng dance floor Hey sarabin utak chakale Sarabin kay dugtay chakale man When the world has turned its back on you and you feel like letting go, you're almost letting go. Then comes the outbreak of this COVID-19, bring distractions to the world. Kalalabak ng pesilo mepit token sila COVID-19 mayalitigar COVID-19 ngay maula yana na letok watch Hey, May.
Pelien comparison mo na insampa yung Center for Disease Control, the CDC, pachawan kaway tatar may koneng aramas may yang atar sumo COVID-19 and alle tokens la sinuwa. Their tide is rising. Dear God have mercy. May chilanin sa ko ay kailango kong kakalat na romance ay perlikida ay pati lang alamon tinaw sa piso pere ni kiyay romorong ilang kasi may chilanin sa ko ay kailango kong kakalat na romance ay perlikida ay pati lang alamon tinagay mo pere ni kiyay romorong ilang kasi loose ka put loose ka cha-cha surudak loose ka put loose nachara kay ng put loose Bareti chigiti ng buwanamin Sangin ang kinajeret ng kalik Imamay chilanin suci ko ay kailango kong kakalit na rumors ay perlikida ay ba't ilang alamon tinanggi mo pero ni kiyay rumorong ilang kasi Imamay chilanin suci ko ay kailango kong kakalat ng rumors ay perlikida ay pati lang alamon tinanggi mo pere ni kiyay romorong ilang kasi loose ka put loose ka cha-cha surudak loose ka put loose nachara